o le porkalame o le wati. Keeping a watch. Current affairs o le porkalame ta pu e nisi o vaenga taua. O lo tutupu o tātou vai whanua a wāla o tāpua inga Samoa. Ia, o le vai aso ngana Samoa, tainane lau sisi ngā fua Samoa, por toi whamana tuina. O le tūto o tasi, i leona ono su tolu tau sanga vi ia le tua o koka Samoa lau tali mai le tau vanga a fua taimi. O tātou porkalame, ia o tāpena ina, e le tātou reitio le PMN Samoa Radio 531 PI. Ia, o le malau ma le whatalainga au matangi le saa me titilani alo, ia au ale nei a fiafi, whatara noa tā porkalame. Nāli e oa. Sa le level so noanga, to filau i lau fulsanga i le tele o submissions o le tātou tauwanga leo fuataimi. E le ngata o wa il tapena ino o le nei tauwanga. Pe o le tau mawhai i promotanga i New Zealand. Au leo mai sa mo leo mai e le tai mana ia. O to tele na ia tātou leo o maua. O mato tauli maina ia peona sila fia va tulftelainga. Ia malau whafunganga Samoa. O ta o pokalame nei alau le tio whatinoina. O le muamua, o le tau vanga solo, o le tau vanga pese, ma le tau vanga tau talanga. Ia, e tai 2 minuti. E pule oe ile oi, nei, sorry. Tai 2 minuti. Ai e whata tau ile sini au tu o le vai aso. O le afo ina le sini au tu. O le... o le afo ina. Nea, no maua, o le... Gosh. Ia malu lau sa, fo lau ilangi maa. Ia malu lau sa. Ia malu lau sa. Fo lau ilangi maa. Ia malu lau sa fo lau ilangi maa. Pule oe le whauinga ina. Al whapalangi a well-grounded self is a successful self. Pule oe le whauinga ina. 2 minute te pena mai sau solo. Po sau pese. Po sau tautalanga. I whata tau i le sini au tū lea. Ia o lesi vaenga o porkalame tau wā ale tātou le tio nei. Ia nau sila i lunga o le tātou penga tawhailangi. Le Facebook. Na e latu al demonstration an tāpena ina le talainga ia tō manina. O leo to i titi alua se lau wafe i lātou o mai mo ina. Vi ia le li. O leo o maua. O le whailonga sai ai. E na whaapea. E lua se lau vouchers. Ia e whawhetai lava le tō mumu mai. Ia mawhautuanga au mai. Matūlanga whawhetai. E lua se lau lava la vouchers. E tāpena ina e le tio. O na mafuanga. Ia o te lea te tipi o tupe ale malo. Ia matūlanga fo tāpena. A walofa mai le fionga ia Honorable au pito to fai ta ala sua William Sio. Wa foa e mai le tolu se lau tala. Le ala walu watu ai lunga ile 5 se lau tala. Ole a tāpena atu pepa o whamtalanga ia e 5 se lau tala e tasi lava le whailo. Ole ta besta e 5 se lau tala. Tu sai 2 se lau vouchers. Ai tolu se lau tala le cash. Leo o wha 2 se lau e tāpena lava le tio. Tolu se lau o wha mea lofa mai e le fionga e au pito. Leo 5 se lau ai. Ma le ipu a tole a foa tali timu. O mea lofa lana o tatou. O whailonga lana ole tau vanga fua taimi. O le ipu a tole a foa tali timu. Ia, lela amata ne tau sanga lua felu sulem. O na whatau wala i tau sanga A whapea la e tele nofo iau kilani. Ia, spo e leso wata whapi le ipu. Ala teu pe i le ipu. Ia, tu wailo ngoe lunga le ipu. Manele vaenga le weso noi tofi. Tofi la ulono wingo le
O le whawhaina la le ipu. O le awha wau e lo man tātou tauwanga le. Tausanga uma. Tausanga. Ia wa afua ia. O se vaenga e whaolau lai ringa ngana. Whaolau lai si au o mea sina. Ia wa tātou le atunu pepese. Ia le taimi pese. Pese whale anga nu. Pese whale atunu. Ia wa si fia fo i New Zealand. I mo tauwanga aonga. Ia tasi foi leo vaenga taua. O pese wha... Pese o le aso. Matulanga wha pena. O tau au na mou atu. Ia o le a wha au ai tausanga uma. Pe mamao atu mau kilani. Ia le a tau pele ipu i nei. Ia a wha pena tau nei te mari tātou ipu. A le ngole ipu. To le a fua, tali timu. A trophy. Siampini o le fua taimi. A le PMN Samoa. I le tausanga ma le tausanga. Le tu se lo suafa. Po fea foi la le atu o la langi te. Ia la fua tu certificate. Masina me foi le. Ai te upele ipu i. Ma lo suafa e tu wai. E tu wai lunga le ipu. Ia wale tu wai. Taula o le o sole. Ia malo le ipu atu le fotel tipu. E le sta mai. Ia mantua na tu sila fia umato le fotel tipu. O se tasi o toa mangu lava le mea tau taimi pese. Ma le fatu pese. Ia matulanga wha pena. Ia whaftai. La ia i foi la le. Ia tāpenanga. Ia awa le whalau ilo ino ia vaenga. O le asaf le pāpule lofa le tua le vea sofo. Wha pene i leo o lau tongi. Ia wai na o sila fia. Ia amata atu la tae au. O na tuu atu ilunga ia. Ia entrances o leo o maua mai. O le tele ala o le share. Ia ma likes. Ia o le aie ma tato peno wha iu. Ia e sila ia fo ile lato wha iunga. Ia e lefe silingia. Ia o le awha ia lava ile ami o tonu e sili ai. Ia o tato swinga na u fia wha alawi lo atu. Mafua isea. Mafua o ka le oso ilunga o le nila o le la au. I le tau lango Samoa. Le asa whaapopo iai. Nā se lei, o lei se whaapopo te le tofi lau, nā se whamanatu. Nā se whamanatu i le mamalu le tātua tunu. Tō tele le message mai. Po le ale au wala e pai whaafeo na enta ma olo o whamauina i lunga le o le tātua promotion na sa tapena ina le tō whai ato le manino. Mo la tau ia ua message mai. Ia whaasau e loma video ina. Ia e whaingo fie lava. Nā le lafo mai lau video. Ia lo wata i lunga le tātou Facebook o le PMN Samoa. Ia o le aso atai au. Pena sau noa le whiongi ato whila. O le amata tu atua i lunga. O le tuai ana o le o mai o lau entry. Ia o le tuai foinana o i lunga o lau wata i lunga le tātou Facebook. Ia nai tangola ia share anga i wō ma ainga o le ka le sia. Ia e like, ia pe react i lunga la wata. Ia o na ngā lulu atu le o le mātou ofisa il vai asofo. A wale whaatulanga ino tongi ma vaenga ia na whamanatu na le tātou atunu o lo fia awai le tau vanga. O le afo, o le fuataimi, le ua maoti ana whailonga. O pese, o le solo, ia ma le tautalanga. Ia o le ia i mo tusi ia e fua i mai. E tusi, ia o le a fua i atu. Ia tusi e whai enta tō whailonga. Ia ai ona o taimi fwoi lewa uti. Ia ua atonu e o atu le fwoi i ai lewa aso o mauani whailonga i e au whai pisinisi o lo fisosoani mai. Ai ona o ato o tele le ato ua fisosoani mai. Ia mawhia tato tau vanga fua taimi. Ia le whaftai le fionga au pito. Ia whaftai fwoi le sponsor o le ipu to le fua taimi. Ia o ro tāpena mai le ipu. Ia o le amau atu i lungo i le ata le stofi. Ia o wala o sila Samoa. Ia o aila o ela lela amau le ipu momo. Le apito i lunga lo suafa le ipu. Ia. O le. Ia le ala o whamanino mai le tātou whātonu. E maua uma prices. I la o tō uma o le atau wā i le tau wanga pese. Tau wanga tusi solo. Ia ma le tautalanga. Ia maua tau vouchers. Pe 5 sutala e whai e le whātaunga i supermarket. Oka.
Manai. Ole awala le tasi. Na tasi sila ai. Lafo mai ai poe. Pau ale mea ia awane i e fata mala i lau fuataimi. Pe ona au le lei atu le temo nana watu e. E le fitalaingi atu tol manino. Ia faasili atu la lau au le lei mau te unga. O video si awa maua. Kua tāpenanga ia au mai. Tāpena pea le tāpena atu le whawhi whianga tuto tasi. Tuto tasi. Tango e whai ale le. E le lope te malo o e mo mwale ingoe le ipua to le fōtal timu. Ma alua i alo tala whaasolo pito. Ia waile tau fio le alua i lungo le tato YouTube. Le whaatinua ia vaenga. Ia o tala whaasolo pito fo i lea vaenga. O whapea fo i lane awale mori mai ai lau tau talanga. Ia e pule lava oe pe whailo ula fala, whailo to'o, ma se vai iwa fo ili se la ua fo i lane. Awa sau se speech fo i lea. Ia tau talanga e winga i le tato sini au tu. Pese, fatu mai sau pese. Ai utai umana fatu pese a matafua. Ia. E maua umatau prices. E le mawhaina le maua. Ia awai aisea. Ole ta mea sina pito i silina. Na ta wha me melo iai. Ole ta ngana le ta te o e whai. O awala ia mafu ai na whatino. Ia male solo. Ai sau solo. Okai. Sei whenga sau solo ali. Pau ala le ole. Sa o nofo i lungo le pito i lungo le maunga. Ai o mata atu i le si pito le si maunga. Pau ala le maenga ole patufu nganga ele o i lo tali ele isa. Ai mana ia tele. Ia ole tusi lau solo i le teine po le tama ia po le lo matua po loa nganga i le ai faa winga mai i le aunga le aso. Te loto le tato tunu. Ua lewa na tusi o le maunga solo lau a teu le ai api. Tusi ua api ua lewa na teu. Pawana mea to helanga mai. Teu. Ia whamasanga mai sau solo. Ia, lau whionga mutua soli i. Ia, ila lo motu i sau te loa ia. Tele solo. Tele solo lo. Ia. Ua mai on tapena ina le tato tunu. Ia. Ia malu lo sa fo lau i langi maa. Tango la ia tusi mai se solo. Ia o se pese. Sa o nofo. Ia vai. Ngai kama i sample nga. Ia, ngai kama i sample. Ke musu e vaku uma mea. Ke ua. Ia, ole po fea lava e te anga i ai lau tāpenanga. Au mai se o mea umana e mai whai ai le aso lea. O e whai le aso. Kako whai le aso. Tātou e whai al tātou mea. Ia, sina lea. Ia tā pena e tātou ngangana. Ia aware le nei tau sanga. Oka le au le leo le nei tau sanga. E watu whaatasi ma le tātou tuto tasi. Ia o ai la o sili. E le sau se sainga e mai se solo whasa mua. Oe sau tusi mai se solo. Ia, ole au ngana tātou wati nei po. Ole whaelo atu. Ole ua alo whangia mai tātou tau wanga a fuataimi. O lea le a lima se lau le manu malo. E lua se lau voucher se fai ele whaatau. I le supermarket ia po fea lava e whain whao ngā iai. Ma le tolu se lau tā la u wha mea alofa mai le fionga e honorable au pito. Ia ma le ainga. Lea wa atoa i le lima se lau tā la. Ia ma le ipu. To le a fua tali timu. Ia e makitango fia ai. Ia le tātou wha moe le netau sanga. Ia o le tāpol kalame le. Malo. Ia awale whamanatu o atai au o le avatu aina tu ilunga tātou entrance ia o tau no mai a so lua tātou pokalame o le tūlai Samoa la tu e whamanino a tu e whaatonu ma tātou ia isi vaenga o tātou tāpenanga ai manatua ia e asiasi tātou penga ta whailangi po tātou Facebook le neve aso atua le ngata i le Radio 531 PI o le New FM o le PMN
Samoa po le fiti po le o le afalu atu e tatou po kalame le ngangana Samoa ise vaenga o ilo le ai paole o se vaenga fifa o popo tau ese mai le tatou vai asa le ngana Samoa ia e au peana sila fia le tatou tunu o nei le aso tofi i le afia fia le aso tofi o le awai atu ia nisi o sui le tatou wala leo e le ngato PMN Samoa a o le ala leo ato PMN Pacific Media Network. Ia mo le se tasi foi o famoe moe ia i le o le tauvanga tau fatsia le fasalonga, podcasters a New Zealand ato o le e foi lautongia ai lautongia ai tato PMN Samoa Fe tato malo o mau foi le ai o le nivoi o vai aso nganga ia se ngana Samoa talo mai tapo ia ni foi famoe moe le stofi ia o le na vatu tato telefon la fawes no ele lo vai aso luai e wo filia o finalist e la pokalame ne tato pokalame le mau tanga lue o se yuli o fatonu so ngal fa fenga ia sa vea ki ka mesaeli ia al fitalainga ia au matangi le sa me titilan yalo fitalainga to manino ka petos la tu la pepe o le fartu al fa fenga ia eti fu mo no makasi ia mal to tele o to a me se fa pa io la fenga luenga tofi le tua o lo fa peo na so ni mai ta to fenga lotu tu ai o Samoa me se le tua o le mafua anga o finalist ai o tatou pokalame tau sanga le utona le na taimua ai le PMN Samoa le whaalau loina ma le fina wina o le sitseni tangata Samoa pe ona sila fia ia o le ala walu e tatou o filifilia mai i la tu fasia nei whailonga ia tarsia ale me moni ali amatangi a vasela whaafonga Samoa faftai wa mana i o lava lea ia tatou rea wai ia mea o la mantua len faatino lava mo Samoa yes ia o lea ua filifilia ia tarsia le uma ia e tu ele mo sto tasi ia a tautua le mo Samoa mai se le atua mo lon finangalo tau mai nei tula ia faftai le au nanga nei tula tai mafuta mai Samoa le uta pena mai sunga le faafengainga ia me se foi tu al faafengainga e ti fui mono mkazi ia wale si vaenga o tatou pokalame taua ia o le fono talo moli atu o tatou manaonga o tatou atua ia a tatou toi feiloa i le vasfou le tu ia wale alofa o le ali moli atu toi soifua ma so matou ola have a wonderful Samoan language week ia matango fia nei vai aso o le tapinaina ia o le poupouina ma le awa o mai whaolola ina o tangangana o tātū matanga ia e ala i lea mea sina tāua o le tātofi na fua e mai e le atua ia manuia tele lau tutu o tasi Samoa so i fua mai e manuia